Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas segala berkat yang Tuhan berikan di hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Ulangan 14. Ajarlah kami mengerti isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami ya Bapa. Berkati kami anak-anak-Mu ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Ula usih-usih bangsa Sideban ibas adat erceda ate. Kam anak-anak Tuhan di batandu kap, maka sanga kam nangisi kalak mate, ula lukai badandu, ula cukur bu silit ibas perdempak kendu, bagi perbahanan bangsa Sideban. Kam si kerajaan Tuhan di batandu kap, ipilih na kam jadi bangsana jine i tengah-tengah kerina bangsa-bangsa singgeluh idoni enda. Pangan pantangan raslang, asakai rubia-rubia si ikatakan Tuhan pantangan ulapan, rubia-rubia si enda banci ipandu, lembu, biri-biri, kambing, belkih, biri-biri kerangan, kambing kerangan, balua, eme, kerina rubia-rubia si erbelah silu-siluna, janah pe petegeti. Tapi rubia-rubia sila erbelah silu-siluna dengan la petegeti la banci ipandu. Emaka la banci ipandu unta, kelinci, entah marmut. Rubia-rubia enda pantangan. Aminna pe petegeti ia, tapi la erbelah silu-siluna. Ula ipandu babi, pantangan Erkitekan erbelah pe silu-siluna, tapi la ia petegeti. Ulapan rubia-rubia enda janah ula kuit pe bangkena. Banci ipandu krina binurung silit sirip rasisina. Tapi asakai singgeluh ibas lau sila ersisi rasla ersirip la banci ipan pantangan Banci ipandu peri-peri sila ipantangken. Tapi enda kap peri sila banci ipandu. Rajawali, bu krina bangsa kuliki. Liat-liat kak peri unta, camar, ondan, enggang, belibis, alingkupa, bengkih. Krina serangga si erkabeng pantangan la banci ipan. Serangga sila pantangan banci ipan. Ulapan rubia-rubia si mate alula igele. Banci isuruhndu bangsa Sideban si taring raskam manca. Entah pe banci idaya kendu manbana. Tapi kam si kerajaan Tuhan di batandu kap. Kam bangsana ula tanggerken anak biri-biri alu susu indungna. Undang-undang persepuluhan, serapkanlah persepuluhan, sepersepuluh ibas ulih jumandu nari tep-tep tahun. Maka laweslah ku ingan si sada si enggo ipilih Tuhan di batandu man ingan sembah. Ibas ingan iadep-adepen Tuhan panlah persepuluhan gandumdu, anggurndu, minak seitundu ras anak si pemena ibas lembundu ras biri-birindu. Lakokanlah enda, gelah banci kam erlajar rusur Muhammad man Tuhan di batandu. Adi persepuluhan ibas ulih latih bekas pemasu-masun Tuhan man bandu ndausa yakap ndu mabasa, ibas rumah ndu nari ku ingan ersembah, bagendalah perbahanandu. Dayakan ulih ndu latih maka baba tukurna ku ingan ersembah si sada Tukurlah alu kai kam merincuh, daging lembu, anak biri-biri, anggur, bir, maka ibas ingan iadep-adepen Tuhan di batandu. Panlah si krina, dingendu ersenang-senang ras keluargandu. Ula lupakan kalak lewi siringan ikotandu. Erkiteken lalit ertana jine. Tiap ujung tahun petelukan babalah persepuluhan krina ulih jumandu. Kebenken ibas kotandu. Si enda manpangan kalak lewi. Erkiteken lalit ertana. Bagepe kalak pertandang. Anak melumang. Ras diberu balu-balu siringan ikotandu. Pelepas kalak enda reh muat kasakai si iperlukena. Lakokanlah enda gelah ipasu-pasu Tuhan di batandu kam. Ibas asakai si ida Hindu. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Berkatilah kami senantiasa ya Bapa. Amin.